nang bul. Hah? Eneng gempa? Gembul, ikut ulangan, coba. Oke. Hah? Hah? Wah, Bocil, bedilmu keren. Iyalah, senjata apa, Bul? Aku nggak mau sendok bangunan, nemu nang proyek. Hah? Cis. Hah? Ditembak kok malah selfie. Hah? Gembul, Mas. Hah? Hok. Gembul, ayo serang, bantu aku. Aku arek nyerang yang gua po. Makanya, kau bedil. Ya, gue iki. Siap Bocil, gembul beraksi. Bocil, orang gelem nyala. Hah? Kayaknya rusak iki. Hah? Gembul, iku wis nyala. Halo Cebong, siap nang posisi. Jaga Bocil, aja sampai kecolongan. Siap. Hah? Gembul, tolong. Hah? Cebong, aman ki Bocil. Hah? Gembul, tolong, aku diculik. Oke, aman terkendali. Hah? Col ki Bocil, nak ora tak tembak ndasmu. Mo, kalian lungo, nah ora Bocil tak tembak. Jalur Gembul. Ayo Bul, lungo. Ayo, mending kita mangan bakso ae. Iya Bul. Dasar Gembul edan. Bocil, tolong, aku diserang. Aman Gembul, aku tolong. Hah? Hah? Aku ora sengaja, Gembul, kowe ora apa-apa. Hah? Oke, aman. Wes, mari kita berhasil. Bocil wis panik. Hah? Dasar Gembul sialan. Sialan muncul ke golok sembarangan. Orang ngerti opo, aku si Gembul pendekar sakti. Aduh. Tolong.